o te whatalofa fo i le mai moanga lo tātou nei fo o tātou whiloa i lo ngā tono nei vai aso e lo mai o se o to tonga nei o mea lo tupu i Samoa nei a walau mai moa malau whaafonga. Wa yo ine le li o Larry Famausili se Yuli Wellington e tolu suma le walu tau sanga mai le fio anga o malie mo lianga e wha le tua leo e au fia i mal mo lianga o lona umia leo whala au whasaina le esa le tusalo na mamafa ma le tasi tolu tesi male tasi valu kalama le patanga le neva ya so na te tula ia ia le li i te le bole nei o Larry Famausili luma le whamsnonga ma walunga e tali mo lianga e pei ona tua ia mo lia i le tua leo e lua mo lianga o te whaui tua le tua leo e le mawhai ona whaoina e au fia ai le umia leo se au penga matautia a toi ma le umia leo ni pulwhana wha soli tula whano e ona fo i mo lianga ua toi whaui tua le matanga luenga leo ma wha leo ngaina e wha sanga le tamaita i o aiwi lautongi lea sa to o lua mai la ua na mo lia mai e leo i se latu o sa whainga lea ra whaatino e lea sa suma le iwa na masino i ulai i le tau sanga le nei i lea fio anga o malie wa tuina mai i le polo inga le whaamisnonga le fionga whipula i Amperisa Roma le toi tau fia i leo Larry Famausili Wellington e mai le fio anga o malie se ia tālia ai lea so ono le masino November le tau sanga le nei o le afonga ina ai se whai unga le whaamisnonga e tusa mamolianga wa i nei luma o le ua tula i luma le whaamisnonga ma walunga ia sui le pulenga le kampania le Bluebird Lumber leo lo tua ia mamolia i molianga nga oia o vea matangata whainga ruenga o le matanga le neiva ia so na lau tula ia i la tau e to lima ia fia ai ma le pule o lea whai kampani leo lo tua ia i le nga oia o vea matangata whainga ruenga i whamamonga le tua leo na whasia numa le whaamisnonga e lima sfuma le valu le whai o molianga nga oia o vea matangata whainga ruenga o lo o miai mo liai la tau mai e silia ma le lua se lau fasu ma le walu wafe lima se lau sutasi tala ma le lima suonu sene le whai o le seleni leo lo tua iai i la tau o talu sanga le tua leo mo sisi taimi wha popo i luma le whaamisnonga ina ia wha mautu ai la tau maulianga e mai se yo se avano foi watu inato le whaamisnonga ia i la tau se i leilo ia e tula e mo i la tau o lo te tala i tua i la tau i lalo ia inga masane le tau fio la to pepa malanga a to ma le saini lea i le ofi ua whailo i atu leo si si e Samoa lea na masi e whai masu e Samoa i ta'alonga ma lo tau pulenga lea na whai e fiti lea na se mwai atu nei i le minister ma whaululunga o le matanga luenga o ta'alonga me se le fionga ia lau matia manu ringo persao o ia leo le minister ta'alonga leo ngā tono nei vai aso na whelo ia tuai ma wha whelo ia fo e le fionga minister ma se sau noanga na ia sau noe mo mole ele nganga wha whetaitele e tu sai ma le sao le au si leo te liu mai ma tu langa mawa e peo nata iai le latu tong whainga na wha whetaia e le fionga le minister ia le fi nau ma le tawivi le au si ia Samoa leo tu la e mai se tu langa ma walunga le tong whainga e mai se foi le wha whetaia leo le pulenga e mai se le whaianga si e tu sai mo lo latu sao sa fi na wina ai mo na ina whanau awase ai o le atu no o le fionga ia tu o Pepe Jerry Warwick o ia na sao no e whai masuia le o malanga e whawheteia le tapo inga le atu no e meise e tali whai tau le sao nanga le fionga le minister e ei nisi o matati a te tele o ausia le OCC e pe o na tau vai le tono suma fiti i le tamisanga malo tau pulengan se impai atu nei le tele pini aurana la tua asia e meise nisi o matati e le ngata matati a le o China whapea matati a o loo i whaamawina i te tono o te alonga malo tau pulenga. O te walunga tātou o te tongo men tupule nei o ngā tono folo nei vai aso mai le whaiunga le vai asi o mai le so tātou wheroa i manui tele nei aso.